Motivation vibes in saseyiso futhi leso sikhathi siphinde futhi sibingelele sibonga sihlangane sakhuthazana nje siyakhana kuphela namhlanje ngizothini namhlanje ngizothi hamba ngalamandla onawo ya message yami nje namhlanje izothi hamba ngalamandla onawo khoso omunye nomunye unamandla ngekho umuntu ongenawo amandla that's why ngizothi hamba ngalamandla onawo yazi why ngisho kanjalo it's because abantu abaningi bavele ba decide ukuma nje bavele bathi kuyafana isekho into esengayenza basebeyama for the fact that sonke njengoba sila emhlabeni size ngepurpose ngoba lokho vele kuliqiniso akekho umuntu ozelapha imistake akekho umuntu ozelana ngokuzodlala but ngoba size ngepurpose yazi leyo purpose ozele yona oze ngayo inamandla uNkulunkulu bengakuphathisa into euseless bengakuphathisa into eweak asiphathiswanga izinto ezeweak siphathiswa izinto ezinamandla siphathiswa izinto ezinkulu the only thing nje ukuthi thina siyazidoubt lezi zinto manje siyazidoubt zikhona zingaphakathi kuthina but siyazidoubt that's why singahambe ngazo that's why singayisebenzisi that's why futhi singenzi lutho that's why sesivele sa decide ukuthi asivele sime namhlanje ngizothi abantu ake bahambe ngalamandla abanawo uyawazi wena amandla onawo akuwena mina ngwaza kuwena mina ngaza kumina but ngizothi hamba ngamandla onawo because khona lamandla onawo khona lento ephathisiwe and inamandla leyo nto leyo ngizothi ke mina musukuba umuntu omayo vele ukhathale uvela uthi yo vele emhlabeni kunzima manje izinto zabheda izinto azihambi kahle ngizothi mina masingabi abantu abaphila ngama complain but masibe abantu abahambayo kahle kahle ngizothi masihambe masingami ndawonye whatever siyenzayo masinge abantu abamuvayo let us go forward and sihambe ngamandla esinawo ngoba vele sinamandla athile sinawo angazi manje namhlanje ukuthi ngizwakala kamnandi yini but mhlawumbe lento ngibeke kanjani ngizame nje ukuthi ngichaze khona uzoyizwa kahle ikhona izimo ezayizithi uma ngabe sibhekana nazo empilweni zisishaye azishaye lokho ukuthi nawe uzibone ukuthi manje angiphelelwa ngempela mhlawumbe futhi uzicabanga nana nocommit suicide utazina phila kwamakusekho ku useless vele abanye vele futhi bagcine becommit ama suicide beshawe izimo kungekho lula abanye nometha bengakhomithanga ama suicide but uyabona ukuthi uma babheka spiritually laba bantu already ba commit suicide lokhu uNkulunkulu akuphathise bona vele sekwaba into abavele bayibulala kwabona yebo bayaphila physically but spiritually alabantu vele bakhathele phela nje sewukuthi okay namhlanje ngivukile okay thanks God ilanga lisashona ngisaphila okay thanks God but nje life kubona it's meaningless as long as usaphila as long as usahamba as long as usabreathe in and out it means there is power in you inkinga ukuthi manabekho abantu abasitshele lezi zinto in time sase young yazothi uma ukhule ulibele utshelwa lezi zinto ukuthi wena nje unamandla uNkulunkulu awafake kuwena bekuyothi sifika kule age esikuyona nathi besobe sikwenye level today but sisesekuleya level lapha phansi why because azange sitshelwe sisase young lezi indaba sizitholela thina sesikhulile ukuthi hayi man sarojwa kahle kahle somewhere somehow but nabo abasiroba nabo babengazi ukuthi bayasiroba ngoba khona babephathisiwe ukuthi batshele thina but abasitshelanga nawe khona lokho okuphathisiwe kumele ngabe yakwenza kushuthi uma ngabe ukuthi wena la mandla kumele ngabe uhamba ngawo uhambe ngawo yazi ukuthi awurobi wena kuphela but uroba someone out there okumele ngabe yasizakala ngalamandla onawo but ngoba wena uhambe ngalamandla onawo someone out there userobhekile
mhlawumbe uma ngabe ukuthi uyolidiscover iqiniso kumele ngabe umambulela lona noma umnikeza lona, mangabe uyokudiscover lokho mhlawumbe kuyobe sekulate, kanti bekumele akuthole kusase early. Ngani? Ngoba wena wathi uma ngabe ungathathi iposition yakho, amandla akho nawo, wathi uma uyineglect usuka kuyona, wathi mina nje emhlabeni nje ngathola kungcolile nami ngizongcolisa, wajoyina lelo bandla, shuthi manje washifta kwiposition yakho, automatically sekunabantu abaningi osubarobhile. Ake ngenze example, mhlawumbe kumele ngabe uqala ishop, ube neshop eyi1, mhlawumbe eyi1 ibizozala enye iphinde izala enye. Yazi ukuthi le unemployment ekhona engaka, mhlawumbe kunabantu abathile ngabe baqashiwe today, baqashwe wena, ama-families abo kumele ngabe awadependi ku-government, but kumele ngabe bayasebenzela, kumele ngabe bayasizakala ukube wawaqala lawo mashop, but wena wadecide ungawaqali. So sekunabantu asebelimele because wena awuyithathanga iposition yakho, kanti ukube wawukwenzile lokho bebeyosizakala nabo, bathole okwabo nabo basiza abanye. Sonke asizelanga ukuzoba selfish and independent, but sizele ukuthi noma sisizakala kwathina, but khona kumele basizakala emva kwethu. Yabona uma ngabe ukuthi amandla ohamba ngawo asasiza wena wedwa, omunye umuntu awakamsizi, akwakahambi ngamandla onawo. That day wahamba ngamandla onawo, I'm telling you, akuzukusizakala wena kuphela kodwa kuyosizakala nabanye abantu. Maba kakasizakala abanye abantu, cha. That's why abantu abaningi futhi baphile ngokukhomplayina nangokukhala nangokubalisa ngento eziningi, babone yonke into ibheda. Yazi why? Abakahambi ngamandla akumele ngabe bahamba ngawo. That day bahamba abantu ngamandla kumele ngabe bahamba ngawo, engikuyokwenzakalima imangaliso. Abantu bayoyeka ukukhala, abantu bayoyeka ukuthi bayashoda, abantu bayoyeka ukubalisa, abantu bayoyeka izinto eziningi, abantu bayoqala life bayibuke ngenye indlela epositive ngoba bazobe sebehamba ngalamandla abanawo. Hawu, angivele ngiyivale once. So bese iqhube siqedelele ngelinye ilanga futhi each and every Monday utshele nabanye. Uthi yabo nje uma uyithola, musuku uyivalela kwena uthule nayo uyi1. Hlebelo seduze kwakho utazini khonto engizwayo ngala. Nawe ukuyimamela lento le. Mhlamba wena ingakusiza. Uma ngabe nawe engakusizanga uphinde utshele naye lo yatshela omunye ngoba khona lokufanele ukuthi makasizakale. Uzothi mina hamba ngalamandla onawo. Musuku adawuda. Lamandla lawo nawo ayisimangaliso makhulu, azokwenza izinto zenzeka, azoshintsha imangaliso. Ngabe nandaba nabantu, inkinga yethu sisaba abantu, abantu bazothini. Anyayivala njalo ngamaMandisi. Motivation Vibes in igama lami ngoMduduzi Shabangu. Siphinde sibonane.